Tala Fou whapoponga momo Tala Fou ma le si ufonga le lau mua I Wellington mo le nei tai aus fuluiwa Januari lua fe lua wha. E tolu mata upu e nau le tai o le National ina ia ave I le wha mumua lana vaenga wha upwhai pe ona Sāmoa Christopher Luxon ila lato mafutanga mua soi lua I kalai stete na wha tau e le tai o le vaenga wha upwhai le matua mo umia lava o le a mio ia tau pulea lilei a o sauni atu le amatanga o ngalwenga al palemene le nei tau sanga. Na Sāmoa Luxon e tau le wha mautinoa e wha awawa na wha atinoa lato fola folanga ia soi se lau mua la lato no fo inga pe ona fo ina o le vaenga mua na ia wha iloa la na vaenga wha upwhai na ia mata I tu o lato I tu malo wha palota ina ia wa ai po amana onga o lato tangata ma ia whau ia so tanga I tutono pulenga wha aloto I fale wha pea ma iwi ma ia ilolo lato ia I tutono lato I tu malo wha palota ma maua le taime wha amatala I wha awhitauli o lo ofeanga iai ai pito sile na tau le wha amatala pe wha pe fea na fufo ia wha awhitauli lo na nuo le tuli mata I o le ngalu e ngal palemene e to atele a lato whaipule fau ma ia manatua e avea I lato ni whaipule le lei ia oa o mailo le si o manga wha palemene ma whaine o lato sao taua ma le lona tolu na iona ina ia na whaipule ina ia ngā lulu e whaatasi. Sa whaalia al palemia Christopher Luxon e sili atu na whaale tonu I tutono al palemene sa wanga po o amionga le tala whea ngai e whaalia I tu aingo tangata o nuu ese na whasilingi al palemia po le aso na taofi po o sili atu o na le ia whaingai whaipule tamaita ima tangata lanu ma na tali I o ele palemia o se tasi leo vaenga au tuila na taita inga mai le amatanga petai e te le lavalanga luenga e whaalile iai tū maanga I le palemene pe ona Sāmoa Luxon. O whaitio ina le vaenga whaupwhaia Māori le palemia ona ole le a wai I se whanotele le ua wala awe le tupo Māori e le talitonunga o le ato o teleanga I atu I le tūranga waiwai marae mō tala noanga ma le tupo kingi tu heitia ma o se taimo mwale nei I le se fulu tausanga watu ina atu wai se poloa inga le tupu mo se whailoa inga tele po o se hui. Wata uale ono o atu le fitu hafe tangata o le ama whaiona awai mai mātu e o I sauti ma o le luava ia su talwai sa whaifono tanga iwi wha mautua lato mata upu autu a wale whailoa inga. Wa mafuana whaile poloa inga mo se fono tele a Māori ona o le popolenga mātunga lunga I polisi ai meisio whai ungal whainga malo fau I mata upu tau I tangata Māori. Ele awai Christopher Luxon ele hui ai o le minsta mo mata upu Māori tama po taka wha pea Dan Bidois o se tasi fo I whaipule Māori o le a whai masui o le palemia na Sāmoa Luxon na te langolangoina lea fono tanga tele. Ua mawesu usu enga le matanga luenga mta upo le loto I fale ni ngā yo inga tau pule I whainga pio I tutono Hawke's Bay o lo ta ua le au fia yo ni pisenisi e masini mo ta alonga whaitupe o ni whaala potopotonga I le sa iliani polo fiti ma whaala potopotonga la tau te tau lima ina whaamanianga tau tupe o le vaenga le ua whaatulanga ina o le class for gambling e au fia masini mo ta alonga whaitupe po masini poka I tutono whale kalapo ma pāpia e to avalu ua molia o naile o sa o le whaingoni tupe wha mea alofa. E ei fo I tupe na ngā o ia mai masini poka, masai ei fo I wha manianga na o fo atu, ina ia wha amauti noa, le maua o avanoa, mo masini poka, ai le tala whengai awala na whai ai, na ta oe Vicky Scott o le wha atano sili, mo ta alonga whai tupe al matanga luenga mta upa le loto I fale, wa solia I lato ia le tu la fono, malo lato malamalama ato atoa, ia lato ngā yo inga na whaia. Ina ia mawhaiona o lato mawele whaitau wafi o tupe ni awala le sao e tūla il whaamsinonga ina I masina o lo manai. E eini whainga tau whaasese o lo whaasalalawi nei lunga o penga of sota inga ini pa u whaapitolo o whaina atu I pepa po cards o le snapper e e titonga I pasese lunga o pasi. I se tustu singa le met link I le vai aso neina ta wai wala tau whaalonga I le tau whaasese lunga o Facebook ma o ni tau whaasese o lo o whaina atu I pepa I e titonga I pasese lunga o pasi o snapper cards. Ni pa u e mawai mani malanga fua o le whautuanga le met link I tangata ye snapper cards a wane I o mina ni upenga ta whailangi o lo o whaapipi I atu ia whaasalalaunga pe ave fo I eini whaamatalanga patino e pe I upu whaalilo e te tala maloka I teo ngā tupe po o whaamaumaunga fo I o la tau teo ngā tupe a whai ua ave sea se tupe mai teo ngā tupe o na o ia whainga tau whaasese ia waweli poti I le ofisa o leo New Zealand I le tasi o 5.
Wano fota pena ni vaenga le motu I saute inisio ti munga mamawhai se taimio le awaulio le so na malo I element service le amata whaititia mai se taimio le poa na po. Ai toi valo I ele mamawhau ti munga mai le awaulio le so e mai se lava I le vao o ti ramahast. O la pata ingo le lanu mua molo whaatulangaina se I aulia le itu la e valo li tai au la sto nai I le vao le ono se lau milimita I le valo se lau milimita le swatimo. O le a whaatuptupla I inisio I vaenga le motu I saute mai ono tutupo ini lolonga ma le titafe o vai tafe whaapea ma le solonga o palapala. E se fululua masina e whaafale pui pui e ilona ainga le tina e 5 walu tausanga le matua o Sandra Marie Waddick ona olona ngā oingo ni sikaleti manitino I tupe valus fulvaluafe Tala mai se pai in Recagio na te le toe tutongina le tupe lea na ia ngā oina e silia malilua se fulu tausanga sanga lua I le pisinisi ma o ia fo ina va ia le suenga o loa I vai aso taitasi I le masina o iuni le tausanga taluai na sueina I le whaalapotupotonga o le in Recagio Licensing Trust ni whaale tono na matawina I le au whainga pole numero sikaleti le pisinisi ina ofisilingia wadi ke winga ia whaale tono sa ia ta uina I le sao ilona whaasea o whai numera mai lata I le se fulu tausanga o ia whaia le amionga sa whaamalo lo malana ngā luenga e whaawa wai suenga al whaalapotupotonga na whaamatala I le tina I leo sa whaatitele ina lava le leanga o lana solitu la fono na amata mailo na avenga o se pepa sikaleti e tasi e whaamoemoe tutongi le aso e mawailo na tutongi mai ulawa ina ngā oile ta ilua o pepa sikaleti le vai aso mai o ane ina maua wa whaase fulu valuafe ono se lautolu sulfitu Tala le taua o whai o sikaleti ua ia ngā oina talu mai le tausanga ilua afe se fulu wha. E se fulu 5 tausanga le matua o se tama ua molia I le fasio tangata pa I valea ona o se whalavlavi tauta avale West Melton I Canterbury le tausanga taluai na umai le ola o se tinai ono se fulu tausanga le matua. Sa iei mase isi tangata na manua ma awina atul falema I kalai estete. Na tula ile atamatala vau ile whaamsinonga mo tupulanga I kalai estete ile asoa nafi ile umafayu na whailolo na suafa e tusai malito la fono. Na o atu leo ile te olus fultasil tau na na film tafanga I Ruakaka I Northland I se whaalawalawe na maliu I se taule ele aina ua malemo na mafayu na avea ile pa umatu mafaatino iai le fisosoani mua peitai ele I mafayo na lave I nailo na ola. E iei I la atou e va aia le saunga le mui le matawhanga I Ruakaka I le tau mawhanawhana atoa mai le se fulu I le tae au. E whaate si male valu pasene na mawalunga toa I tau o loa na ilo le taimile nei I le tau sanga taluai peitai sa tau ngofia atu I le masino te sema na ilo le masino Novema pio na whaalia le ofisa fwai numero whaamamawina New Zealand I le asoa na nafi. O le whaile o masina sa soo o pa u le tau o loa mai te simaltasi pasene na mawalalo toa I le tau o tau mawhale masino te sema whaatus I le masino Novema na tau James Mitchell o le Stats New Zealand o tau mawhai fale ainga ma tau mawhavela whaatau atu sa pito silo na te lele sao I le tau sanga mai fitu te simaltasi pasene na si iti ai. E 5 la alfaltupe le ASP o le atapuni e le motu I mātou ona ua whaawau pea au nanga e whaatino I lava I tangata a lātou te ngā tupe. Na tā ua le polisili mo te ngā tupe a tangata taitasi le ASP o Adam Boyd. O la inivesi pe whaalu le whale tupe, nisi tupe whaatino ai au nanga I lunga o whainga whaate konolosi. Ma te ngā tupe whaonga I telefoni, le isi 5 tausanga o lumanai, ai awe lau whainga aluenga isi la e pito pisi le atunu. E whala lao le atapuni ai au Kelani e au fiei Milford, Wellsford, Waiuku Mamangere Bridge, a matatu I le asolua sfuluiva o Februari, ai o le lala e tasi o le atapuni ai Wellingtone, le olo I le awala I Willis. O le a awela u whainga luenga isi lala pitopisi ai Albany, Takapuna, Pukekohe, ma Warkworth I Aukilani whapea ma Lambton ki I Wellingtone. I whawhatu New Zealand, na manuia le tau mawhainga ni saia ni teisi saina I lo lātou whai o se kopi o se manuki, ma o le taimi mua le ile lalangi, o mawhaio na umi le taimi o lai, se mea o lai whaia iai, ia whaata ita inga, na whaia mua lau su eni whainga whaapea sa whaonga ni mea tutia, na ngausi ai Dolly the Sheep I le tasiva I waono peitai, e le ise mea ola na umi o na ola, na mamate le I whana nau, pēna mamate foi ai le I lewa na whana nau. Ai na toi suile te konolosi, na whauini vaenga pi tomalo si atu, na whai ele kopi o le manuki, na whanau maola malolo ina lelei,
Mole silia malilua tau sanga le ua whaingoi no retro o ta ifau povi I sumu maoti na whaonga mole whaingo o kopi ele I manuia e pe o le tulanga wa ele manuki o retro. Ita alonga ua liputia wahatangia mai le filifili o le sa avea mawhaya o ngalangolango le olpeleki Joe Schmidt e avea mawhaya o ngale Wallaby sa Australia pe ona ta ua liputia le Sydney Morning Herald mai le otoe mamao e whaalau iloa o whaamatala le newspaper pe ona toi liputia le TV tasi e ei nisi o vaengol o tau whaamae a o le I whaalau loa ina aloa ia e lima valu tau sanga le soifua Schmidt pasanga lue mo le olpeleki le ipola langi le umawai atu. Ai sa whaia o ngā fuile au lakapia ai alani I le vao le lua fes fultolo ma le lua fes fuluiva. Tala Fou ia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o tai ao.